Om Swastiastu. Raja Kecunda terang titiang puniki majareng samian alit-alit sinareng sami sane sampun satya puniki melajah bahasa Bali. Ring kecundung iraga sane mangkin ngiring sarang-sarang melajahin indik pidarta bahasa Bali. Pidarta bahasa Bali sane pacan kepelajaran ring rahina ni mangkin wenden makudang-kudang soroh nggih. Sane kapertama ngiring sarang-sarang melajahin indik tegasnya nih ngelantur punika taler iraga pacan melajahin indik sorohnya nih ketika saat miwah cihne saking pidarta bahasa Bali. Sane pertama ngiring sarang-sarang niki tegas pidarta. Pidarta bahasa Bali inggih punika saluwiring daging pikayunan sane wenten saking indrian manusia sane kawedar majaring anak akeh. Tujuannya nih sumangdene anak akeh sane miragi utawi sane mirenang ke daud kenahnya nih ke daud pepinahnya nih utawi naud uratian sumangdene napi sane kebaktayang napi sane kaucapang napi sane keicen puniki presiden kelaksanayan punika diwau indik tegas saking pidarta bahasa Bali nggih alit-alit sane mangkin ngiring lantur sarang-sarang niki tetikesan indik pidarta. Tetikesan indik pidarta puniki kakepah dados petang tetikesan. Nah, niki sane musti kauratian ritat kale iraga maktayang pidarta. Sane ka pertama wenten wicara. Wicara puniki inggian penguasaan teks utawi kewagedan iraga ritat kale ngapalang maktayang utawi iraga cumpu ngerti tekening sane ke bawah pidarta. Teksnya nih manggen enten sapin yang sampun menjujuk mangken di panggung sapin teksnya. Nah, sinah punika alit-alit sinarang sami pacang ngeblank. Selanturnya nih wenten sane ke bawah wiraga. Wiraga puniki inggian gestur utawi bahasa tubuh. Nah, niki wenang dahat iraga kuningin ritat kale maktayang pidarta. Santukan gestur puniki nyehnayang napi sane iraga maktayang punika presiden lengut imbenya nih. Idedani sane dangat suksmayang titiang punika presiden ngawinang ritat kale iraga pidarta presiden lengut. Selanturnya nih tadi kesan pidarta inggih punika wirama. Wirama utawi ketah ke bawah olah vokal utawi intonasi. Sumangdene nenten maktayang pidarta ngerep nggih alit-alit saudara sami nggih. Inggih sane mangkin majaring samian idedani semua sane sampun ledang rawuh. Mendengarkan sekali dan mesti iraga ngurap yang sane ke bawah intonasi. Idedani sinar sami sane banget suksemayang titiang. Atur uning ayang titiang majaring idedani sane sampun ledang rawuh ring rahina mangkin. Sapunika adik-adik nggih. Majaring samian alit-alit sinar sami sane mangkin. Teti kesan sane kaping untat inggih punika wirase utawi penghayatan utawi ekspresi. Ekspresi utawi penghayatan ritat kali iraga maktayang pidarta puniki pacang ngawinang pidarta sane kebaktayang punika presiden naud uratian. Imbenya nih yening pidarta punika kantun konteksnya nih emosi sedih punika mesti mimbiknya nih sedih. Yening kadi asa puniki paris olah imause sire malih sane jagi muratian sekadi kenten imbenya nih alit-alit. Nah sane mangkin ngiring sarang-sarang lantur puniki cihne pidarta bahasa Bali. Cihne pidarta bahasa Bali majaring alit-alit sinarang sami pasti ke sane ka pertama naud uratian. Santukan tetujonnya nih sane pinya utama risane ring pidarta inggih punika sumangdene sang sane mirengang presiden nguningin napi sane iraga baosa. Sane kaping kalih inggian punika ngajakin sang sane mirengang sumangdene presiden ngelaksanayang napi sane iraga baosa. Sane kaping untat punika wenten kerune sane tegasnya nih punika ngijenin pemahbah utawi ngicinin sugesti majeng ring sane mirengang. Sane mirengang punika presiden kedaud kenahnya nih. Oh gitu. Wah berarti bin mani iraga harus gini. Nah punika tetujuan utawi cihne sane termasuk ring pidarta bahasa Bali. Alit-alit sinarang sami sane mangkin wenten mekudang-kudang soroh ring sajerone pidarta bahasa Bali.
Nah soro-soro puniki wenang taler kauratian. Santukan sumang nenek iragen nenten iwang ritat kale makta yang pidarte. Makudang-kudang soro pidarte saneka pertama wenten pidarte dadakan. Nah pidarte dadakan puniki inggih punika pidarte sani nenten ngangge naskah. Santukan dadakan, yang dadakan kengken carane nyusun naskah. Nah pidarte dadakan puniki wenang taler punika kebaos grogi, inggian punika taler ketuk. Yening sane nenten biasa makta yang pidarte pasti ke pidarte nyanyi puniki nenten becik. Selanturnya nih wenten sane kebaos soro pidarte tutur utawi memoriter utawi pidarte sane kapalan. Pidarte puniki sampun saya gayang teksnya nih raris keapalan ritat kale makta yang punike sampun eling napi kemanten sane sampun jagi kebaktayan. Selanturnya nih wenten pidarte sesuratan. Pidarte sesuratan puniki inggian punike pidarte sane dagingnya nih puniki sampun kabuat. Dagingnya nih sampun wenten sane mangkin sane mapidarte punike tinggal makta yang manten. Napi daging pidartanya nih. Lan sane kaping utat wenten sane kebaos pidarte tutur. Pidarte tutur puniki inggih punike pidarte sane daging utawi untengnya nih kesurat ring sajroning acare kertas. Nah, yening MC meduwe cue card niki pidarte taler meduwe utawi sane kebaos krepekan. Nah, punika diwau sane kebaos soro-soro pidarte. Inggih, alit-alit senarang sami sane sampun miar sayang Bapak punika diwau lataran nggih. Sane mangkin pinaket tes utawi uji genten nggih. Nah, piki ali-ali senarang sami sampun miragi, sampun mirengang, sampun nyaksiang napi sane Bapak lataran diwau. Sane mangkin durus saurin tigang pitaken puniki. Sane ka pertama, sane kaping kali, lan sane kaping 3. Jadi ada senarang sami sampun presiden nyawis tigang pitaken diwau. Nah, antu artene alit-alit senarang sami super wagen muningin indik pidarte batu. Punika diwau sane presiden Bapak Icen nggih alit senarang sami sampunang lali melaja, sampunang malas-malas ngwacen buku. Rajin kacundung malih ring video Bapak selanturnya nih sane mangkin Bapak sinep antu parmesanti. Om Santi 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 Om.